Алмаз Акымжанович, бүгін мына 15 февраль Оған соғышының ардагерлерін ескеру күні болып есептеледі, білесіздер. Аларға 35 жыл болып тұр бүгін. 2019 жылдан бері 5 мың, 6 мың, 7 мың жөлөк ақша алышат екен. Ошол бойынша бүгін күнге чейин көтөрүлүп өптүр. Ал соғышта білесіздер, жарақат алғаны бар, нервтен жарақат алғандары бар. Ошоға бүгін күні мына қанша жыл болып тұр, қошылып алып тұр, ошоны көтөрүп берсеңиздер. Экинчи маселе, Алмаз Акымжанович, мына Ноокат шаары боюнча бүгүн күнү авто тыгын 2 саат, 3 саат турушат. Ошого айлампа жол, объездной жол маселесин карасаңыздар. Президенттин өкүлү менен Ошо облусу менен сүйлөштүк, ал азыр планга киргизип атабыз дейт. Ошонун боюнча иш алып барсаңыздар. Азыр бар элдер мага кат жүзүндө кайрылып атат, 2 саат, 3 саат туруп калышып атат. Шаардын ичинде. Пробка, мындай айтканда, авто тыгын. Рахмат. Анан мына Ысык Көл областынын ген планы качан бүтөт, качан алып келесиздер? Ошол боюнча протоколдук тапшырма берип койсоңуздар. Рахмат.